kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin balada penbenaya ubak wailat Miki Shilla kumu MLA jong ketujuh constituency pada baya keren bat kilat pathai kubor ulaong. Bakum bala keren ban pendap yaki jingkular hakabaya day bat ki mat bapher kamtam kenyut kebalong ke way niki daba hapok ke sorjoai ulaong ban kaliang jong u kum baki patba kila ai biang yu kalat ban long u MLA hagni ke genti un shimkhia ban pendo yaki jing shitom jong patba. Shishu hagni gaskini kaliang jong ba wailat ula ongru baka thong jong u kalong ban wanra sakaway ke water supply scheme mapo ke constituency ke ban pensuk ikipat ba kathan nangta ban penkeu kerdan ke MCH hospital ke badan hajawai sha ke state hospital badru ban kerpat ke sarkar ban wanra sakaway ke jaka polis sarkar hapo kathan. Hagni gasngin lo ruba wailat shilla layo rubanya keren baru MLA karaliang constituency uba coming one emban ubala penpau ke jing sngongo ya ki bahayeng hasem ki parlok parajor bat khamtam ni ki ba ke constituency ki bala ai ke jing kershan u baru lo ongru ba ka basa menta kalong ke kamram jong u kumunong mi khmat ban wanra ya ka roi ke par hapo ke constituency hi parok ke wei Kamtam ke jahat yo chuao yo be gersot ni snila yo lang biang ke jahat kaya komitmen ko e be ketua konstitusi berapa naga ni jing elat yang ki yang asa sisen mo yogi ye jing crash but yogi le em gile ka jing confidence le ni ka jing kermen hanga wa to yogi yo pendep ya kini ki isu godang sate te kamu da kedau pintu wa khmat do ke jahat oh kamu ong pinne dalang go tangam em arteti no kamu da sedang yo la luti na do kini ki benai na do kini ki snem go dedep bad de le he le go homework na de ready hele yo luti wa ini ki cisni ars new york ye ke sarkar ko skap pending issue yang ikut saateng kamu ongom to di gini san sinem dedep henry katu di house ne to kelam yo gini kelas mudah gini election campaign yo nga kamu da ong ye ti kan thong yo nga ko nang kong to wan ras ko wi water supply scheme ka kham tam ko sor tuai ka wa pen yo ya kutlu yung ka sor tuai ye gini ki wa yung yo em ko ka tuai bat kam jo le upgrade ya ka civil hospital yung ina district hospital cha state hospital bat kam jo le perpat ek sarkar wan ras ka wi ka ni ka government college hapo ka district yung i nei ba kam man ka te ka kyang nang ba ka li khnia ba ko kam jo le to thulat kan wa yiwala pun smart no pun man functional no ya kani ka biat college kyo ni udah dep shift ki ceka cekiang nang ba bat kam jo le angkat kiwi ki udah jo ong yo public campaign nga kam jo ong ye phine ba kam da bon gi oklam ni dep ong gi ka ani ka government jobs the government jobs kam da tvp kam man ka tela mulu mala chi phau hajar ki ko gi te gi vacancy yo em po state la da field bi ro ka tela ko ya klam ni ro state to i ga chwaiแต่การมาช่วยมีทันเดลpending post กับ DSC มีทันเดจันมาลุมาลาฮะปออาร์สปะแต่ไม่ได้pendep ด้วยโยลุติดา pendep ฮีกินี่กิชิปนายอาร์นายกิวดาวันแต่ละ pendep ฮีกินี่ละเสียทุบไปพิดังบุญกิยูที่ยองอีกุมจ่อแต่นี่ที่ดาวงาkamu harus sedang ni effort cuma dah hak manifesto yang ida dong yang tu operate yang 5 lakh job tangwa bagi through skill training through digini ki entrepreneurship to pair kiwa naga party yang ida lain Player iki baik yo em konstruksi yang wadah em di kecil ya. Ko aran e ko player jadi yung sem yang e ko player yuk para yang stom but kamtam ya ki no tong yang chong ko jadi stom bagi lah kamu macam ni dekat pun ini cuma sak sekam ni kita wanra ya ropa konstruksi not kecil yang nak yo kena yo berbon jaj dan am yo lah am jo ong ketin udah nyo sok sempat betul lah em sok em kelam em sempat anjing kena ngam ujuk worry dan bodar kaya dia yo pat ba yang betul yang chaniau memangแต่จริงต่อวันก็วิ่งisu bahwa ada race election campaign ต่อก็จริงและมลิงพี่ke engineering college ni ke kuan ke institute wan ra muklong ni halor kita ini engineering college now under process jo ye hule sinle te kado yo pi kampung college le dengan teman win college sudah last mat kan ni tengah yo kam hang kam pai ya teman education buat health sector guru sektor kam karena tengah ni leong percang prestom kan ye ne tahu pun biang betul konstruksi pun
Ada ye rak tapi abang tu orang tu kini DC office lah rak lah tu. Ni no. Ada kena kena jual. Ada rak di DC office. Kita tak kajing kena dah ni. Haji itu orang kena division ngaku aku lam kerja mah. Ilek rak kena division secampung. Kena division cuai em jual. Tam em surak ke Cimitar leh jual. Nanti dah ni kena division pat kedukat di campung dan konferensi reliang konferensi dan ni yang mau kaya konferensi. Unnecessary em gay ni. Percitom migi kontraktor, percitom migi staff. Nu em gua campung di 4 juta gi dia sta. Kat kamu man kat ngayo no do ora iga. No division man ke campung division ngayo di rap hari burung ista. Haji to surok putih sukai. Kata to untuk wa kelam wa lek benye ke jual rak ikan. Kani to bahak yang i to rai. Hum em Cimitar surok ibru em ni. Unnecessary create traffic jam, create lagi bro. Kata to negaliang ngak wa penci kita. Wanang kong ako ay kulit ng pang ligi pa ba so yung masumo yaw konsumsi egi biang nga sa sin ni juchen ni ako man kaw no mitmat kaw no yalam yung ki hari julai yung ala ini po percang ko istom biang kat ni yung nga taw pendep ikam ko sa atin ako konsumsi yang jingkan tu man normal ni kam politics memang man pula nasihat nang liang memang kuat lam ni penuh jing tu oleh jingkan tu yang perlu liang orang kam politics jingkan tu man ni sebentar ketika strategi yang kita perlu top priority yang jingkan tu solution itu hak-hak apa kut tu ulok ni agenda buat kuat dari posisi yang Bukan itu sendiri border issue atau bersama yang lam kuat yang government itu border itu justru development. Haji kita connectivity dan em kat tuan tadi kisrok kalau ada urusan yang buatin. Oh, kamu ni. Brainstorm dia. congratulations. Thank you.